ama sa pen impact indigenous channel ong kilha Kuki channel vezo sin bon chawin ni la pha tuni asom lo si ve channa Chipinthei Talkshow hung kitawin masan pathin chui thangwa masa pen ni masa chun la samin thang actor actress ehilole za chomchoma thip na chi na nei tampi ni kimu pita hin la tunin ta sale lagawa hin khom hi na lai jiwin pathin thua het na nei ta ilo chi gil na nei ta khat tunin studio hin ana tautan ama chu koi madang hipon deputy moderator good shepherd church of india hyderabad telangana chutale chairman council of Kuki worship chutale bishop anahi pu pau thang ho kip chu studio anung tan ama chu masa pen lemna inene hoite pu amasan na phatman tam ta na hin kai do silaya impact tv studio kheu thei dian hongjin amasan welcome kain bole ki yang ka kipain hita bang phat phala phat ai pi pathin ka thang vein chule impact tv Kuki channel lam kai te hon hita bang phat phanin kon pj win na chunga ka kipa na thu ka sei phon no me kipam le jengin pu ahile mizo senang ma chinchan dan kitimai le namin ta epiham hoilai munang khangli na le zile chai zat na ham ti chu het nom te di ta sanomin nang ma hin khu tu sim chom cha briefing ta nei bo pi kan nge ke ma thu sim chom cha ka sei nom chule kamin chu nan sei ma bangin pau thang ho ki behin kapin khu hi sitak khu Manipur district ahin kapa min chu thangzelet ho ki ban ahin sele kanu min chu lam nei ani ni thon nom thon tapon kanu chu sanga ju som sigi legit kumana thi ta jin kapan ji tha nei kirin nu tha kanin kanu tha chu wa tin hin ama yang chu ningkum 2017 chun anom tapon ta se idolin ucha hi minga ka hivin pasal thum le numai ni ahin pasal khat le numai te ni chu ke chunga hin kan ke no ya he pasal khat hi ji chu ke ho insung ucha ka hivin kau ta pen no numai nu wang om tapon adang si si tu pen kadam na lai vin sile kai su ke mai sung thu nan do le ke ma ka nei tan ka ji no hi ruby akitin ama hi chajan pura muna hong sei le hi chate hi pathenin pasal khat no me kai petanin ka chate ni hi tun ka chapau hi Hyderabad aumin ka chan hi perin Delhi aume ki pam le jingen pu pau thang bishop ama chu itabang mi lo holai munang selena tal anumin apamin ucha izat hiam ti chu ibon chawi en he so diu ta sanomin ai le pu aban hi holim na hi nang mal he ka sim na chung chang thu sim chu chom cha ni hin sei pi the dia le ka sim hi nei lo te ni khi ji chun keimo khwasin na thechan class 5 chan chu kan simin class 5 ka chaya konin imphal aban ho chu kan simin high school chule college ong kan hung kain iti chun college dm college kan kai lain hita banga pathin na to ka than no me nei le ka le kha simban chai ta lovin canada han sanga ku som sigi le ko pen chun operation mobilization ministry a kan jawin hi ju tu ne sen ge ka jawin chule oi ma ka to sung chun bible simangai ji chun union biblical seminary puna bachelor of divinity bd ki chu kan simin ka chai ju win khunungin united theological college bangalore master of theology mth kan sim kirin hi chu ta salam dola chule theology ka lekha simo he prom le jingen pu nan sei la ma bang chun him khat hin dola chu me min tang kak khat kitimai le me le pau chong jaw tan pin ni khu thi ni khu ailo jinei ni khu hi pel thelo ailo iti ne hung ki ping di ham ailo iti ne ki thi di ham ailo iti ne ki jinei dem thi koi man that fix ana bol thai pon ichi ai ti apat khanga pa na hi ai ta chung chi jing thil khan hele mi zo sin o hen om di ta san omin zaum ta epinu in nei pinu min jong ruby chu nan sei tan ki pam le ai le iti ko ma chu nong jinei panam ti chu to nin sei kapin ku mi sang ga ko som ngala se gi hin som ngala se gi ma kan pingin chule kajne ni sang le jakol som gil kuma kajne ani he ki pam se jing pu ai le pathin na tong khat pathin la cha khat nei tan ai le hi chi ga saidinga chu mi him khat chu hin khu a ki khel lawa alung sunga chu itim ama dinga chu ki khel na kham lo le chun pathin na chu ama ma cham ta aga to do lo hi chi nang mat ipilungai to ai le koi khut noi ai le koi revival camp pur set kai poisa ko na chu ita pathin chu ka hu hing pu le ka leng pa ai tai tianan ki sana pathin na hi nan ki ju panam chi tu sim chu chom khat nin sei pi thega ke mai christian in sunga ping kan ni pon kanul ka pa yang chu christian nei pon hin la kan neu la ya panin ka u te ho christian nei ta ju jana monung ju in howin chu le sunday school kana ka in a in la khunungin college kang ka in
Christian ka hi dan chu ka buling poiti ka khet do in hi cha ka khova gospel camp kiti khat nom na evangelistic camp chun ka hin kho hi pathin khuna kana pe do in hi cha pen chun ke mai Christian hin khudi ta kiti le pin tha na kana nei na hin hi chi kan nei yo pen chun ko khang la chu khang tha ho din ke loi khom na kana sim jiven gospel team tin a hlang hlang a pathin sin kana chi jiven hi ta banga chu pathin sia kana chi le na ko na chu mabana pathin na to di pathin di hi ti kan dia kan gel do a ka het chi dai cha ko na chu operation mobilization ministry a hi sang ha ko som sigil ko kuma DM college ka le ka man ka da la pathin na tong da kana kun do hin hi chu tu ni chen ge ya ka to jing na lai he tu le tu pera hi operation mobilization ministry chun hobung an phu do ho chu kain loi khom win hi cho chu hobung min chu good shepherd church of India tin ka pevin India sunga hi mun chum chuma hin hi chi good shepherd church a chu ke hi kum som tabang general secretary kan hin ahin la khununga hi chi episcopal system ki chu bishop neiding kan ti part of chu 2012 ko ma chu ke hi bishop a consecrate ni bolova to hi bishop nga kan ni la ke hi khat ka hi India sunga ki pom the jing in zaum ta ipui pawen ama hin khung ki khel dan alekha simban da la pathin cho hu hing pula leng pa hi ta kisan hila tu ni chan gen khang thai janam kha ai lo le mi no mi pai janam kha chut athi kon ni chan gen pathin chu hu hing pula leng pa kisan thaila om na lai jin hi ji chun ama ko nam him tampin I chan gya chu pathin poi mom ama hin kho chu ani khil be du chu ta sanom hi le pu pathin la chakhat hi na dolin na a ha pen na ne gel nang main ko tu sim chom sa sunin se pathin la chan to na hi langkhana pathin la sa hi ja chu pathin di phiam ti chu het jing nga hin hi chun a ha pen wang chu chum chum min tin ke hin kho dinga ka gela a ha tham khat chu ama se pe na chu I bo jo sei pathin di mo mo ngai pathin lung lam hinam atam jo ai ma lung lam bo ri ni ki go ji ni chi ha sen na khat hin hin la hi chi sang a ki boi che khat ka ngai tu chu pasar khre hin na hi mi tam tan expect ane hin hobu member ho chun amon an ngai cha ting le pasar pa chu amo ngai cha dung ju ya te te ding ai lo le amon ako vai le hung ding ti chu expectation om ji chi chi mi yo si adi ho bung member ho ikel ngui ho ti ta hoten amo expect ho bona mu de chu ha sa ka se penen khat we le khain khwa hin ni le thum ki so thele ka ti jin ai wang de chi thailo hin hi ta bang ji chun khat we le ho bung member jang al si ai lo le ho bung yon da la mun chu ma chi lo jang om min hi chi ha se pen ka ngai ke main khwa ka mun chula bana ha sakhat jong chu lang khana pathin na to na tam zo hin sumki tam san lo hin chule side income di taw ti ho pa se ding in sum mun chum mai mur I lo ti lo wa danga mun diong tam be se lo hin ain la mi dang hon thila chok ma banga chu in jong I cho le koi man pasar ni ta concession ai pe lo ji chun khat we le ilung thi mai lung nom mon ta om jin ha se na ta khan kam ta sa hin dollar chu ji chu I lo le I thil cho de ji vet le boi ki sama ma jin I cho ji hin khat we le in sunga cha te in nei pi te ho ha lung kim sa lo na yong atamin ti hi ke ma hin khwa ka tu la thil tham khat he ki pom he jin pui paw na tu chu tu lai pathin la cha tam zon atu di chu alo theilo hi in je ji cho moi government a kona salary mu jong hidi poni tia chobunga cho ki mukham khamai do salary ki sempia in sungai lo cha te din mun chu vekol hi ji chun pa cha rum le jing hele pu toi in ka do nom pha chu tu khanga na hobung le sorry bible a hobung le tu khanga hobung thwa nalungel le pimam chuta le biblical church vet zui thei model hina de itabang ke vai hom na tu se la sa ngai hobung gi ti teng le hin I ho pa se ding aki ko do ho lo la ko chu mi ti de ham ti ni seven ahin la I ho la hi ka bana he mi tam ta hin kyo hi original hobung ai lo la pathin hobung di ta chena ki ngai tun bible mu je vet la hobung di ta chu ko idam ti chu sei ha sa ti menomen ahin la hobung di ta bang chu I holding ale India hobung di chu ko me te la ang ma sa pen ho chu St Thomas Church ho loi ki ti ho Middle East ai cha la chun Coptic ki ti ho loi Orthodox ki ti ho loi hin hi ti chun hobung di ta de ti phat la chun
khát về lệ hi chỉ mong mong hi adi ai lo lệ Bible dung duy ta hi ti cho hạ jin iho adi da tu la iho la biblical church ta mina ki pi me ja Bible ki tu da na ngai tu hitam ta ki min chi phati chai gel phati ni je na mi ti le biblical ti wa nga chu Bible tu ki tu mo hi lo hin ti hi het dio hin e cho yong hi gel di kho khat hin a hin la ke ma gel da na biblical church iti ting lu chun Bible la ho bung ho chu it thawang mi ti la character chu vet din ki ngai lut na ki lungset na ki vai ho me hi ven hi ta bang ho bung chi ho la hi vet di ti pha la khat ve le hin a ho la ma man chu le a pha che dung ja ho bung yong chu ki vai pu dan administration ti dam hi amun to ki tu dung ju chu le a pha to ki tu dung ja ki khel ngai ju hin ate ka masang la ya ho bung ki vai pu wa chu to ki vai pu thei be se lo hin hi chun biblical mo nga hello la Bible to ki tu chat ki vai pu ti chu ha hin ade de ni ho hi khan chon la khan nei te hi ven I chong ju vet lo the pon hi chun I la wa Bible to ki tu hello la biblical church ti di phat le kin kas chei no man chu a ho bung chi ni ta banga ki ngai lut na le ki lungsit na ki pu ham ti chu vet ding in ka dein hi ta bang mo di tu pera hi ha sa ka sa thimin muding ha sa kisa yang le ai te nga hen ya chu a pha jo se le hen I ho ki vai pu na hi la ki vai hom no hi pathin dei mo ngi nam ai le pathin Bible te ki tu nam ti hi gelding de I mean a boy khari ho hin atam zo hin Bible New Testament a khi vet le ho bung ki ti alok amun minachin I ho hi pi ha a denomination min le amohon amin chi kho sa vin chi boy jap kasan so hi I ho la dinga di da gel lo poi mo ta khat ahin hita vet di mo ti wang chu sei ha sa ka se jap he tu pe la chu ale pu kan do gut question khat chunan namin pha jam tu lai e ho ku kit cha te ti me te dang dong sei da ta te e ho I chen no di in e ho ai mo context in ga se le Manipur di ahin ga se denomination I ho su pathian hin khat se ahin ai la denomination I kya kham talawin te kanan for example as nang bang chu denomination khat hin ke bang chu denomination hat kai amo ki khop na ke bang ka ki khop nom lo ai lo nang ki khop na ba ke ki khop na ba nang ki khop nom lo bu ti mi tampi no min even thing ki se le amo pai puten ma da tan tin holam kai tham khat dong chu om ti hi akilang in amin chu ki pha hi dong le koi chu koim ti ki se yang le chinang man I pilung yal na ne chu chung tha ho giti hi aung ki padana ji vet la ho chun mi hi apun khom hin I ho la hin I ho hin I pathen ho hin I ki khan sa hin I pui pa khanga chu howa chu ki khan be se lo kan hen ka se khil lo vai le ain la to hi injon han sei ma bunga cha boy chu I hon apathin ho sanga cha denomination chu kho so Mysore University PhD kan bolin ka gel kho pen chu I pidanga ki ho la hi ho hin e ki khan sa hon ti kan boy pi pen hin hi cha ka thil mu do khada ka gel do khat chu I ho adin lumlam gama mi hon am ho mun ta ki to denomination akisi mo chu hilanga hong pare hin polut piu le an polut wang chi ho la hi aphung la chang ai lo le koi lo ham khat la achi la nam ti taw te na I cho la khat wang chu am ho denomination da phu le I ho la in ki khan tel nan asu do in ain la adi ta chu enjoy nan question ho bung biblical ho bung iti chu hi chi pa che le chun ami chun akai na khat abe na khat jong le koi ma chu ta khat la khat ki vil to na chu mo hi poi ti chu hinjo I sei la tham khat yong ka sei do en yi chu na ho bung hi na chu mun khat chu hi te chu nga hin ji mi khat chu mun tam ta ho bung member ki the lo hen member ni chu jong le hi chi chun chu mi dang to I khan sa lo ding mi dang to chun mi yong pathin ho di ho le ki loi khom na chu ki loi khom na khat hi yong le hi ta banga chu I ho pau sei ding ki ve to thei ding ki vil to thei ding hi chi te di hin ai banga chu ka sei nom pen chu I chi ki vil to thei na ta e khat chu noi sia khat chu ja bol wang chu pathin thul to ki to lo nya ka ngai to thi min chi sam la khat mun chon chu ma chi le hon tham cha khat chị thì dập ngay cái sền anh là lâm cả hòn tham khát lung pi dập to yam tia mi khát đến ấy hồ bunga tham chắc khát alung kim đồ nó mà muốn khát cha nó bắt sáng là chân là khát tiêu khô đừng ấy vàng hi chun ấy hồ bunga ấy nó chu hải sản đi vàng chu khoai lú cái sài yo là abui pen nó chun mi tam tan hi long khoa phai ta khulanga su lai
คนมุนชนจูมาอีกขันเดียวจะจูบุยเขาเห็นช่อไอ้ฮิโลดีดอลตาเฮกตีในจูโฮดีตาจูฮิโลดีดานเฮพร้อมเลยจริง denomination จุงจังใจบ่อยแต่เดี๋ยวนั่นใช่กี่ตันป่วยเลยโอ้ยคุกกี้ชาเต custom culture ดีตาดัชนีเตะเห็นเลยจุลังปะทินทุลังจะจอมชัดหงคงไงจะเป็นมณีปุรนมโลกาเฮียว่าอีกเขามาสั่ง discussion อินในนั้นกุมสอมดีเลยอันนั้นหิงตันนั่นทีนั่นเลยตัวกุมสอมดีลำมณีปุร outside มณีปุรนั่นก็มาหงกิเลสจริงเห็น a defense อันนั้นกี่ขีดด้านฮีอีพีน้ำมูดเทียมใช่ไหมอากิเขียนในตำตาอมินหลังขณะเซดิ่งจุนอพาร์ตดูจะมีกิเขียนที่มองเห็นกิเขียนน่ะเซธียกับมูจูหลังขณะมีอิตามูยังเห็นไหนประเทศนุ่งเสด็จกุกิจาเตอีปุ่งทั่วไว้กิติเลกิเซวาลปุ่นตินอาแต่การมาสังกัดจุพายสุงายังฮีมีทำจักรคิวเห็นเกี่ยวกับคอลเลจไก่ได้ดีว่าจูอากาศสิจูก็เขียนสู้แกเห็นอมดันจูทุไลคอลเลจไก่ของตั้มตะเขียนแต่เราเห็นที่จู population ปุ่นขัดเห็นจูแล้วนี่จันนาจูขุดเช่นดันแหละที่ตั้มตะอันนี้ก็เขียนละขัดฮีก็ไงตัวขัดฮีอีหัวจุมาสังอินอี culture ว่ากิไงลุนายเลยมาอยู่สิกิไว้ปุ่นเนี่ยตั้มโจกิไงลุนนะเล็กกิขุตุนันอาหินตัวเกี่ยมามูดานี่ก็ใส่ขีดลงไว้เลยประเทศจะยังไงดำเนินมีปีหอนจะยังไงดำเนินตินอีกิไว้ปุ่นหัวก็เป็นอะไรตู้เป็ดเห็นกิขุตุนั่นแหละกิลุงเสียนะกิไว้ปุ่นเบสเสตโลอันนี้แต่เนลเนโลว่ากิปุ่นนะไอ้โลลอยขัดที่หลังขนาดเสียจังผงละจังไอ้ยังทำจักขัดกิขณะตู้เห็นจุ่มเบะขัดเห็น government นี่หัวtribe recognizable tribe อากิขันกิฮิจิเกี่ยมามูดานกุมสอมดีก็ด่าละก็แค่ขันนั่นเป็นก็มุนนะ changing pattern กิติดำเนลจีน่ะไอ้เราว่าเลยผงละจังจีจุเลยไอ้เราว่าเลยตัวไอ้สิว tribe หัวจีจน tribe จนมีกิดพาดว่าให้ไอ้จ้าจุกิขันกิโดเลยฮิจิจังว่าให้หลังขนาดกิติขังตู้เลยกิติดำบุยเลยขันกัสันยี่จุ tribe จีหัวดึงบุยนี่ดิเบสถุยปุ่นจุเลยไอ้หัวจุอินโจก็ใส่บังอาจจอนละขันนี้เต้เว้นจุกิไงลุนั่นแหละอี society จุอีกิไว้ปุ่นเอาสิอีเวนอะไรเลยอาตั้มโจจุขันคู่กิตินะขันคู่นี่เต้เว้นขันคู่นี่ฮิจิว่าจุขันคู่จุ by force อีดีอีปุ่นขันคู่จุกิไงลุนั่นจะอะไรดีเห็นอาแต่ก็ที่เนี่ยจะก็ใส่ดิ่งนุ่มมีข้าจีนี่ติงเลยตั้มตาเห็นอันกูเต็นอภิดิ่งตั้มตาอภิโยโลดิพาดัชกิจามยังโอมินเวทสานาจูฮิจุขันคุยตลอดเห็นนะยาจูขันคุยติงเลยจูนี่ชอยองจูสุตุเทียติกติโนเห็นไหมฮิตบังมาจูที่ตั้มตาโอมินตินะลำมาฮิชอยองจูเวทดีเห็นตินเขียนว่างจูเขียนมองเว้ที่จูใส่ดีเห็นไอ้ว่ากิเขลเอาหิพัฒนากิเขลทำอาชีพนั้นกิเขลทำติดจุทำจะขัดคริติกวางหนึ่งไงไอ้เละกลุ่มสมนินดาถ้าเจ้าหนุ่มไอ้หัวกุกิจาเตนขันโตตันจินเซลันตาไอ้ปีเละนั่งมา personal ตัวองหลุดกินหิตินมีมขัดอินดอลลาร์จูอิลุงามังโมมิลเทโลขัดอันเตะนะนั่นเนี่ยอะไรแค่ปนนั่นลอยนั่นไปแค่ปนอินซุงทอยอะไรนั่นเนี่ยอะไรนั่งมันนั่นนั่นหินขวานนั่นมิลเทโลดิ้งอินซิเดนต์ขัดลุงเสร็จแต่ขัดบุษในเสียเดียวอีพีเป็นกี่เสียดังแค่ปนไอ้วานละก็มิลโมหิขันขวาขันทิ้งลากิเจน่าแต่ก็ที่ขัดกี่บอลพัดแหละกิโกตัวจริงๆนะอินอมนี้ด่านนี้อย่างแหละไอ้ที่บางสิ่งขัดดิฉันกี่กันนู้จะกโกลันติลนทิตันกันนู้ที่จนนู้ที่ที่ผมตลอดจุกอาเกลดอลเลยเห็นข้อดีไงฉันน้ำขัดกินอีพิหาลุงแฮมนะลุงเล่นในอินเดียนฮิจูก็เห็นข้อดีไงอีพิหามิลเทโลที่ขัดอันนี้ฮิจูก็ไงตัวจุดเองแหละอดีตกุมสอมนีวาลมาสังเกตไปอินหาสัตน์ไล่จนนำหัวกิโดนมจนมีตั้มตานูละปาเนตโลนูละปานาดาระไอโลเลยอามันอดีตยังฮิโลนูละปาเฮตบังกาลตัวละทีนมินชอบจะเกี่ยวจุดเองเลยก็เห็นขวาฉันน้ำขัดเกี่ยกระปุกเน็ตไอโลโคก็ใส่เฮตบังนูโลปโลเตหอลอยโลเลยกี่วันจุประเทศนุเซียนกับป้าอมไลน์กับป้าจีนี่กันนู่กันในทุกกินไลน์ไอ้เห็นละนู่ละป้าเทียนี่เนี่ยเทียลอยก็เกี่ยวดอกจินเห็นความมิลโลอีปีที่ดำอพาร์ต
cái gel đó tiếng lệ na cái xã khát sẽ thì cái xây nôm hè ki pam the jeng in viver so jong ko ham le sit chunga anu ngai loading apa ngai loading hi chu tunin ima sangwa to ipui pan anu angai lu dan le nu lo chalo nu lo palo ho hin khu tu sim de angai tun chi amain khwa anato sa incidents ka hi jin ki pa pivin hin la mi zo sit inu chu ki ngai lu so ke di hina hi jong le nang ma nu khela koi na ngai lut be theyam ti chu ilung so ni ki ger ken hoitin ele pu ga saidin to hi emite kuki te hi vet na ele hin around the world ha tam zo asian sung di ti asian even the USA lang ai lo la mun tin gam tin ai tin I thang ha jeng wen na ai le hin na nyaw chai wa context sa indian sung ka ga sedinga chu gam pa ma ku ki te itabang khu sa ovem ai lo le itabang lo chen itabang na to wa itabang khu pe mo bom ti chung chang thwa he iti ke vai hop wa ki bolam ti chu nai nya khat nang ma experience dum ju nya khat nin se gampa ma ho sei jap ngai me tin tin tu per hin e ho pathin nung sirin ku ki cha te hi gam chun chu mai cheng ta ven na masang chun so chu umbe lo hin tu hin America hin Singapore la UK la jong in nei hitama in cheng dat ema ho power ho win nei jong in ta ven so ka ngai to ji ting le APT da pathin phat na jong ai tho ven nai India sunga hi khupi yo sa in ta ve ke ti le ki seiwal pon tin ka che news a hin ka gin cha sang an emi na tamjin dili bang che to a family bang ji vet de se thing dang kho khat sa ha le la le no hitan a family a cheng mo mo jong chu ka se num pen che le masang kum som ni ranga masang ti taw tin ji langa chu gampa mau mo hi government na tong ho bo ne hin chu le student ho tu hin government na tong ho se te lo vin a tam zo hi MNC na multinational company dung ai lo le private sector chule corporate sector na tom atam zo ki tan ichi na versa chu mi tam ta cheng in le lo ne ya cheng dan ai lo le khusa akyum tan hichi chung chu na ki pana ta kha chu tu hin emi ka gin cha sangen hopi tam ta ema business nei na ki wa na denga entrepreneur tam ta bi om ta ni soi event na hele ki paum thlen I khuchen da no ki chon avet sa chu masanga chu mar wari ho ga ma ho wa business bol wa house ai ve ni ho hi tam zo hi khupia hi ta bang pate jai bol le sumum nei chun yam ti le ina sanga chu sum nyong ki ho sa mai thei dan a hin ya chu tu pe da hi ta bang chu khusa da no hin nan do chu ki vai pun ho na sein en sei sa jab lang ki vai pu ne ki ma head in tu hin India khupi sung la hi api pe na ki vai pu chu Kuki in pi kiti ho ai lo le Kuki welfare association kiti ho om thovin Kuki in pi hi khupi yaram tambe se pur India sunga America jong chu no men Kuki in pi tin jo le Kuki in pi te lo hin social langa ti mele hon Kuki student organization hi India khupia tamta ka gin cha sa tam zon active thovin chu le boina ha san na hin Kuki student organization ho pasar oma man tuin Kuki student organization se elovin I ham le pau ki ba se le phung le e ma mi e ma phung le chang tho tho thado student association ki ti amin amo hin na sa ta in gan thei ni ha san in panalavin a koi ji yong le ke ma ipha lam kai khai na ka pa sa thei le apan ho hi chu khat hin chule lagaw la ma ding in tu perin India khopi mun som nil hing dia Kuki worship service ki ti amin India pam lang phachum pi omin hi chi Kuki worship service ho hi Sunday sa ki khop na hi in Kuki society dinga chu most active ki ti le ki seiwal poltin howin kai se lovin ipha pressure ki ti holoi mun chun chuma min le ki mu to na tamin activities tam ta mission support jong min hi chi ho society ringa tu pe da chu kiloi khom na la activities tampen ke teri ke seiwal puntin hi chi ho hi ama khu kha alo local muna chu tham khat ke het tu ngai ji chun sang 2002 chun all India level la kiloi khom na khat na ki semin kum nga jobin ningkum October 2017 chun hi chi kiloi khom na chu India se seilova banuli sira Kuki worship service adang hotoyong ki mat theina dingin amin ni ki khelin hi chu tu pe ra hi a ki chi pin ain la hi chi pathin thoi ke loi khom na wang chun
Kuki worship service say lovin tu in thado Christian fellowship in jaw ka say banga chu ipung ema phung la chang ai ro le ema mi ichi nam jang thado Christian fellowship kiti India pam lang yong min India khopi sungha yong min e cho yong au min hi chung chu na chen tu hin emi phachum pi hin emi ho kho sa nan khopi mun tham khada hobung bolo vena hobung min chu min te rai wanga ki khom chu ema mi le e pawa bol tho tho vin e paw ki ba pi tho tho vin e cho hi tu pera e khusa da no ka sei hin hi ji chu ai ti ji te jo ti ji wang chu ai di pon nai om dan chu ji chu he ru pha hin pathin nung se chun ke awa hat loi thim ta ki hin India khopi sungayong koi ko ti chu kya he thubin hi ji chu i ho in chen khusa da na kan sei nom hin tin adang hi chuti lom lo ma sei di he be se wang chu om pon hi chang Kuki in pi kitia ki loi khom nai lo Kuki the welfare hot bang chu le student organization ho chu le to pathin thula mai kheu no ki khop khom no chi chang chuin te ki pa me pui pa na sai hi ama chu khutin ke chu ka khuti ta asai na hi poi itchan dola khuwa in ki vai pu om ti question ana jaw ja chu hi ti ta ve ti chu just a report mai me hi bo amo chu khutin ho ti to mo ti tina sai hi pon ipi hele break chom ja na law hitin break zol hen te bang thu kheu lim ki dem som khan na nga hote
break chu ni ke la chai ta wen tun zaum ta ipui pa bishop pau thang ho kip to mabana ban zum chung kheu ki taute epi lam yo sin break ma sang chun piham pt2 amaslai la tuina thaya la thai chuni kheu ta wen tun ama hi na dol ta pizia bishop ki ti ham ai lo mi tam pe bishop piham ti chu head che nai nei lo de chu ama ko ni chom cha na nga te po bishop ki ti bible yang umhin langkana sa pa se de overseer I ho pa ke se le chun avetup ti di jeng na chu hoya ko nai ptm ti chu ke ho ke pida khang yam ki ti chu ki sei tri le ke hon hobung kana pedo om operation mobilization hobung kana pedo good shepherd church ka ti chu masanga chu independent ma ki pu de ka ti le india chen dol chu le ki vai pu dol government a he yong government a head who hobung lam kai ti khoi le bishop ai lo le clergy ta ki hen chu british india la pi dan nu ju a ke na hin chu le he se lo chun kan ve na wa le hobung ho ke loi khom na dinga phatisai khat dinga chu tham cha khat sa pawn ke sei le hierarchy ngai na structure chu hi ji ya chu bishop in ki po tin bishop cha lin pen heading khat le le chi hi yong le bishop collegiate bishop chu ali ding ta ne ki po hin ki ho hobunga kai ro na pen o chu to ka sei banga chu ki vai pu na dol le india sunga government head dola chu khat hin chu la ni chan na chu ki ho hi to good shepherd church hi Anglican Church of North America to ki khot job ka hi ben amo to ki khot job phan wa chu ki ho Anglican ki ti pattern ai episcopal jang ki ti na episcopal ki ti chu bishop alin pen hin ati na hin hi chi hi ta bang chu kan ni pa do wa chu short theme pi study kana ball over structure jang pi ti dam chu le constitution ni pi dam ti kana ball jo wa chu hi ta bang ki po ta kana ball over hi cha chu ki imajo se alam kain ki ja chu nang bishop khat nei de ti ba 2012 ko ma chu ke hi bishop khara consecrate any ball over to hi chi ho bunga chu ke ho masanga oema president pa chu moderator panga ke hi deputy moderator all india level la kapan hi ki pom len ki pa charam ta chapa ku ki chapa kha indian pumpia dinga good shepherd church deputy moderator tu thai ji thang ki thangar om pi le jing ma ban moderator chan ge an tu di jong chi kin pi na lai na hi le pa to ka do be nom kha chu chi good shepherd church a hin na deputy moderator chu na hitan a hi le I to mi pi dot anai ding chu chairman of council of Kuki worship ki ti khat service a hin chairman na hi kin hi chi itabang dola ste ni ki sam kayam ai lo le itabang ham chi ka chu neu chat nin hil chin good shepherd church le to Kuki worship sai hi worship service hi ki ma na lo hin a hin la ke masanga pana chu Kuki worship service mun chum chuma aput do lang le chu le avetup nan ki panja chu 2002 koma Delhi KWS ten kum som thin na decade celebration and the ball watch ka kyo wa hele Kuki Christian Leadership Fellowship lam kai ho to ka kyo wa hele KWS so hi tham khat khet tu na new ta hi chi all India level a chu committee khat form kana ball over hi cha chu ke secretary kan hin kum som kana pon hi chi pit work hi pon ke ma sum le katha le ke ma jo si mo voluntary ki po hin KWS a dinga chu pathin nung se da good shepherd church alam kai ki ja chu india sunga ki wa le theina ya ichi chu comment sa KWS chu to thei ki tonga chu le chairman hi na chu to hi ka sei banga masanga coordination committee me hi tlowa all india level se lowa global ti tauten banu le sira KWS ta kilo khom ninga cha min jong chu council of Kuki worship services ta kan helowa icha chu ke chu tu la to hi chairman ka hin chairman chu da body dang pon committee chu phate cha puya chu le all india level a hi mun chum chuma min issue nei ting tham khat ki tu pi na thei chu le india KWS hin kumli si le khanglai ki ti ki khopna khatne ki sim ji hin I so ji pi le monitor ki bol dam chu le in langa hobu ho to iti relate ki bol dam yam ta in langa hobu ho le KWS ka yam ta boina ai lo le khet khir nom jong le as ipha asei tu thading agial tu thading asu tu thading ta chu chi a chu ke hi langkana all india level a senior loi ta har ki ja chu chairman nei deta chairman a kapan tho hin pit aki lo nei ki pon voluntary he ti chu ka sei no na pi pen che ai inam mi te ngai lut na ji akati me hin na
deputy moderator po chu identity card an ya nam na to volunteer chan yan po ki pa piom le jengin ai le pu mi pakhat le na to vai hom du bo kha ina chon le khan character attitude ngai na sa ang sunga ai mi chi chon la khan chu nei lo chu thei lo ya ti jeng den na ai lai chi chon hi i ho i pui pau khanga chon ni ti te on le lang kha da sa pau custom akiti ji chi pon to chon ni ti chu mi em in dan tin ki sei le na to ai sei chon ni ti pau chu hi chi in dan chu hin lam kai khari hina chu pol non sein ka thu sei banga he ka chon lo wa he la chun ke chu la lo ka he da ti ni cha chu lam kai khari hina chu in dan chu i pi ti sa pau so most important tin in dan chu i thu sei to ki tu lo wa he la mi ni thu sei ngai lo din cha chu he chu important hin i chon dan e ma hin dan ani na na sei attitude ki ti me le attitude chu e pa oi pi ti dam ti even a he le i thil mu dan i gel dan i ngai tu dan ai lo ila dan ti meng ka te na ka sei no na pen chu tun mi khat te ki ma le cha pa hu mi gi lo he ka ti da chun yan phayong la gi lo chu kalung thi ma jeng de hin hi cha lam kai khari hina mi hi hijete hujete hitabang te ti chu lo de attitude kala dan chu bible te ki tu he de na bible chu mi yo si chu pathin ama cha se min number 1 ka mu pha da chi chong chu yan hoi mo han nang amel chu git lu mel pule yang le pathin sim le chun pathin cha ai le pathin sim khat hi ti chu ka gel ting le ama ka ngai lu dan ai lo le ama ka vet dan chu chum din hi ja chi chi chu nei lo chun mi tam ta hi pha sit na asu sa the yi chu mi khat chu mi phata khat ja gi lo ka ti le chun ka bol phat lo hil di khat amin hi ja chu lam kai khat hi na chu hi chi preconceived idea ki ti le sa pa wen e pa sai ding ni pi ti da gel lu na chu nei lo ding na amu dan chu ja chu i chi attitude important hin dan khana attitude nei ne dinga chu hi ta bang lungel nei dinga chu important ta khat chu family le hi ta bang attitude khat chu nei lo wa la thil ki tong do lo he ki ti yong le ki sei wa lo de hin ja chu hi ta bang attitude khat chu nei de hin bible a sai dinga chu polin Philippians mi te nga chu Krista lungput ati chi lungput chuna e pa sai dinga Krista lungput hi chi attitude chu no sunga yong han ati Krista lungput chu I ho sunga ding lam kai khai hina chi lungput le enjoy hin khu chon dan hin khu kiman cha dan chu e chi chu local si chu lam kai hina jo hling lo he ti jeng de na pam la jen e mi te Kuki te leadership de even hila leadership chi ipiham ti hello dim set du ta sanomen zong le ipui paw in tunia saitan 100% out of 100 to sailing hi zong li chan game headline and pigal ahin pi doi ta briefing chunang itini ki ball iti details ni ki ball am nang ma chi ni ki gelo bin lang ele pu to hai himin khudol hai thil si ball ho zong thil pha ball hon zong lol hinding ki ti ki tup su ke hi na asi ball pan asi na lama chu ka lol hin te te de ti apa ball pan phalama chu ka lol hin pi de ti hi chi lol hin ne dia pi ngai sa pe lol hin ne dinga hi England te Prime Minister khang tha chakara Prime Minister and he William Pitt the younger giti chun question hita na bol na lol hin dinga hi iphamati ra manan sei chu kain khwa ka gel kho pi pen khare manan sei na chun patience e pa se chun thu hat ngai atin he chu thumve jana do la thumve jan chun aman Prime Minister lol hin de chun thu hat ngai atin lol hin de ngai I ngai to he la kin yong ka sei nom pen chu thu hat ngai cái dòng cho các thủ hoa tu này chỉ bộ cái gan thấy đàn họ cái xây pun gan thấy tâm ta này cái tụ hình nè lâu lệ thì tâm ta này cái đó hy vọng là enjoy say attitude khát cái này attitude thì phải mình thì là bắt nó to chứ hi attitude giờ chứ hạ pan cái pan là tu na chứ lo hình cái này hình ai là ấy mà thu hạt mình chứ lo hình nó chứ linh vô lo hình gì là mình thì là Bible nó say bằng chứ lo hình này bắt na cô này hình ya proverb na sei bunga chu pathin lekha bu thinga sei bunga chu pathin het chu chi na bul pi heti bunga chu pathin het chu poi mo pen hin kitile ki sei wal pun tin yi chu mi tam ta hi achi le thip le banga alor hin lo chu pathin het lo ja achi hil kha heti chu yi hon jong yi het ro kitile sei wal he lo de hin ja chu lo hin na dinga chu to mi hi na thu ha danga hin chu le chung chu na chu pathin na kun he ti het nga hin pathin het ding ti chu hi te ni chu ka sei num pen he
ปอมแหละเจนคริสเตียนก็เห็นดอลลาร์จูปะเทียนเห็นนะเห็นจนรอเห็นนะจูมาสังเอาใส่ที่จูนั่งเล็กเกินเราถ่ายไปกิถ่ายเกลดอกเกดิวินเอพิลเคนบอกกันอีปีเลยพูดตุลายอีโฮคอนดิชันอีโฮคอนเท็กซ์ไอเวลเลยขังท่าโฮเฮอนุอปาดอหิลสางินอร่อยตุเสียลายตั้มตันคอยจ้าเกี่ยงตุติมามาตุติมาขัดอมเมนที่จูนุยป้าจูกระเทศบอลเลยคอร์บอลเลยตีนที่เอฮิปอนขังจีดอลลาร์จนเวลเลยจีลองปังยาหงไฮจับตันอีจีเอเลยตัวนัดตรงนายโลเอฮิโลเลยทีมจิลห้อยทีมจิลหงขังท่าทีมจิลห้อยจงไอปีใส่ปีนมนะหิลนะนมนั่นเองจอมขัดดินใส่ปีเทียเดียวtu lai khanga dinga di dia khang tha o dinga ichi thein diu ka sei nom pe cham mas pe na hi shortcut hol lo de ti na ye chu shortcut ja mi tam ta chi se kamun khupi sunga a chi se tam ta kamu yong hi shortcut ji kati chu shortcut ki chei pa pi kitin te I ma cha bol lo mu ding ki dam ai lo le a chom lama mu te ding ye na mi ti le lo thin enjoy I sei banga lo thin na chu thu kha na ki lo thin ja chu khang tha khat jong chun lo thin na ti le hei tabanga achom lam ai la shortcut chu hol loading ani chana hi abai sa hol loading ka ti na ai thei le ei ma en ipi ka bol da lord hin diam ka in khwa kanung weting le lord hin na ka nei na hi ipam ka ti le ke ma kisim ka hin na atam jo na ve chun tu adin ki ho khang tabanga lord hin tam jo ama la ma kisim hin ya chu anu la pa sim sa mo ne me talo tu la boi na pen chu khang tha tam tan anu la pa na sim sa chu mo ne de ki ti hin thumlam ga ma chi lo hin khang kum som la ge dang la chun ai lo yaram khan hin le nang man na changa na hin dan ni ki holding ti hin hi chi a hi injo ka sei banga chu khang tha tam ta hi alol hin ding ma thim ta la ching ta bol te ta hi chu mi chu nga dependent ni pa da lol hin jo lo atup chu mu lo he ka ti hen le hi chi to ke thona chu thil dang kha de tu la hi social media hi ichi thiu nga in social media je a hi mi tam ta ipha atup ho mur solo tamatam ki tile ki seiwal poltin ye jo social media thil tam ta hi adi be selo aumen ni chong hi patichan ki chi theu tin hi ji to ke thona chu khang tha te ding mo ka sei nom na chu I life priority hi su to cha den neo char ka sei be nom cha ka chanu hin chapang cha ei mila dinga khang tha cha civil service an lot hin aman aneo pana an tuk chu foreign service ki mule ti han na tu hin bhi chai chun aban no sim nom tum na hi wan la civil service tu ja chu exam de ki go nge na exam lai le kha sim chu seidum lo hele hin mit to level le kha simin ye chun chapang cha first attempt chu amana dei pen foreign service amun chu ka ngai tu kha chu to ka sei banga chu life priority chu su chit nga hin in khwa hi ipyam ka tup chu I het chit lo wa hele mi tam ta hi ki thim le na ki ching le on le lo thin ai lo le itup chu ki mu so lo ka ti nom hen lang khana enjoy se ma chu pathin chu hai mul wang chu thei lo hin ama sana ma gam le chon phat no hol ma sa ti banga chu chu gel jing de hin a hin la in khwa ipyam ka dei chu itup le do yong chu su chit ngai prioritize sa po sei dang ei pa hi idi ke sei dang prioritize ti chu ha thimin ai wan la ngai jo se in prioritize ki ti chu het su ke de ti ka sei nom hen a kha ale punan sai ana chi sa tu sim khat hong kan gyal lo khat ong tu sim ki tile kho te lang thong ke lo social media hi hat le na koi chu ko hem chi chu kan he pon hi song le to anan sei le amin chu to na sei onu zo mai the nau nu zo mai the nang ma chanu sita IFS mu ki chu nang ma chan he da he na chi kyan ke le voice of the hills sa kan to live a kyon jong cham khat an article khat analo mi nuwa khat chon hi in ale chi ka la chun cha te lo hin na dinga hi nu le pan itabang guideline pi nga yam cha te lo hin na dinga hi nu le pa te tu nu le pa te din tham ka sei te kin jong kan ball khil jab chu minun mi pa te cha te engineer sa din doctor sa din elo no ka ji jo kisol e chu kana save in ka cha te kana save le ka chanu yong chu doctor heading ta kana save le ain la khununga college ang kai patun hepat doctor kasim nom pe civil service ka bol no man ti phada chu ama dei jo chi pitile phadam ta ki thopia hoilai college kai le ipi subject le phadam ti mi ho yong ka kyopin ama na kyopin nu le pan I boarding chu I cha te ni pi adei ham ti chu holding hin ain la ka cha pa hoin adei khat chu
kana jolding dia chun achung phak ka bo sa tu ni chen ge he lung lai mo jing in ja chu ka sei nom pe ke mai kwa ko na nu le pa ni cha te chun ipyam athanup na chu ipi kilo le ki bo sa thai dam athanup na he happy masat ngai kati ichu happy masat pe ngai katin ye chu in idei mana mo bo sa lo tu lai chu pathin lung sit jalen ichi a hi le chun hutin din ti chum talo hen corporate sector tong hon chun koi IS IPS anga na sumle pa yong ha do num zo hen he ja chu pathin lung sit into adi India globalize hi zo wa pana hi hichmong ti chu apa pen ti chu masang tabang hitalo ding head apan adei lam chu phata chai bol sa hele mihim cha lunglai na thu pi pen he na lunglai a hele chun athanom na chu pana hele chun lothin na chu enjoy se yong chu jaw he ni chu nu le pa te dinga ka ti na hin na cha te ding chu sei ta nu le pa te dinga head pi ma set pen hin ani cha na chu ki thu pi ngai he cha te chu athanom na ma chu pi bol pi badam ipi ki bol pi le padam chu le til kho jing yong ngai he na ye chu khang tha chu akum jaram khat vela chu kin ta on lung tha dai te hin lung tha dang le til kho wa ki thu pi ding he chu nu le pa dinga important pen na he cho chu tam ta o maintain yong le head pi ding ki thu pi ding til kho ding chu I sei pi pen do he na thing hang a ko na khang do ngan chu I pui pau te a ko na thing hang mi chu ni vi cha te lunggel te kan for example ra chu football pack thanom khang chu anu pan boy le khana sem di officer ne di ti khan asot la kha pa chna ki doi mom azo zo ne football long team to lo le kha long team to lo azo ne le thing hang ai ta ki ba te chu ing hi to pe over generation ti kha anamang thei po ne ku ki te I on tu nia pa na ni nu mi pa te on cha te thanup na chu ipi ham ti chu head pi wa chu jung ju ya chu cha te isem ke divin ki chi sa man na ki hil man ne lawin nu le pa te an I bol khilo anong kha jap ji ya cha pang pe ni jong ne kan mention tu in ipi chu le chu do ban ni ban zo man na chu hitin ai le pu kyo han long he a chai na lam hong hi di ta impact tv ku ki channel hong ki bol do na chunga ngai dan le katidan chu khan to be na thei ale hi chi bol leo chun hoin tin hi ti gin leo chun hoin te ti suggest ne khat nin pi thei dio impact tv channel hi aung ki padan ho kana ha simbe se lo chen aung ki padan ka hapon hi yong le tu lai media khang hi in chi important phata hin amasan hi cha dinga hong pangjo si and the bon chagai vin ka ki pa thu kan se no me ji chu tu lai chu ngày mấy mà mi lùng lay ta lo hen amu nom chule hi chi media aphat na chu visual media aphat na chu ate ka bi het lo mi tam tang ki he kin jong ka het lo mi tam ta ka het ban interview kon chule lung gel ho jong ki jan ai chi chong chu hin impact tv channel dinga shading chu keima gel dana tham khat chu tu lai competition khang hin I bol jo se ai thei chan le IPT le ka bol na che excel ka hidam imajo si lo din na I bol na pena chu IPT le hichilai na chu apa pen ahoi pen chu le va thei pen jong ka hidam ti hi gel jing din lam kai te ka til khu no men ga sei belang impact tv channel kana thot na pen jadang ipon news reader ho chu le discussion anchor bol ho khat ani kan mu chu a bol da no chu pha nastan 80 khoven ne cha ku na chu kan vet hin ai chi yo pana chu aban mana ni si le ki venom hin hi chi ya chu ka sei nom pen jadi da impact tv Kuki channel la in mi ho ka sei nom pen chu ipt le hi cha pango jong hi aban mana training a bol pi thei dam hi chu sa pa ke se practice makes a man perfect ti banga chu training lo wa chu ki perfect lo hin na IPT lo hoi la IP bol dam ti yong hi hichalaya na tong ho hi tham sakhat training ema pe a enjoy ka sei banga chu I bol na jai thei chana excel hi ding apha a hoi chele ai thei ti chu hagel ne gel di ka til kho no me na hi che ding ki pom le jeng an impact tv Kuki channel khan to be na theile masal be na thei hello IP chu ki bol la hoi dem tia suggest IP zalo punang cho ki pom
cái say nông phật chú ấy hồ thì media là sắm tệ hơn hiện là tu khang in ihung khang to rồi là mi dân chú in phá đi thì chú ra là nằm mi pt hơn rồi impact tv cookie channel in support of in lang subscribe nên chị nó ball kit of in lang kêu rồi cái hello nào cái ball khel cái to khel lệ thì chú suggest này ball này hill jing of in thì chú cái ngã jing về thì chú cần hệ sai kit rồi ấy là pu gã say đinh chun nang ma hin khut sim kiti mai le nên khu ke khat hi mà outside Manipur atam zo atam rang zo chuna hin mangtan 2/3 ta chu nan mang na chunga hin tun ka kom la chun in lamong chun hongji thau de hi na zo so a difference and pi changing ipi na mom ti chu to chun related thim hi in che amo khan to ne le eo khan to na chu ipi ki hi na oma le ga sai dinga chu zo question to similar thau ta na le akiba lo na ipi mam ti chu Iti all India level I want to tham sakat say han the northeast level in saying ka say nom pen chu adi ho Kuki te tao ten na Kuki channel I say je Kuki te tu ten hichi individual hi a theme aching a bol the tamovin I ho midang ipha lal no ki tidha mai lo midang to ikiba lo na kharo hi kiloi khom nai lo le to khom ang ipha lahin thaje khom ang ipha lahin il tha samje vin kamun hichi hi ipj hi wa kai pon sei thei pon katin individual cha pha ai wa chu to khom ang ipha le society level ing ipha lahin tham cha khat thajam mu kamun hichi ipiding ham ti chi ngai to hai le khat vi le ka ge kai ma ge la phung le cha ngo ya kho sao chi nai pau le ham hoi lo le to enjoy la ngai sei ma banga chu government in tribe recognize about tribe oi kho sao hi cho hin nasata kiloi kipun khoma thaje khom sa pawa nai idin khom le akijo na I changa hi le akijo lo ti ta banga chu hi chu igel diu chu le mi phalal na jabu dan ham ti kamu khaden ka gelin ka sei jong chu di lo mei thein ai chu ka sei nom pen chu to hi ma individual chu ipaven collective ai lo le kiloi khom na bol khom na phala chu ila samje bin chu mi phala na jabin ka ngai to ke ma muda na hai na di lo me thein tin ke ma mudan ka se na ke ma gel dan aji chu notice mi ho ka kya wap to vin de din min ke se da tan tin mi da ho hi apau ki bong lu yang pang khomo amin khat ja chu I ho hi apau ki bong cha min ja chu ki khano am da ka sei na pen chu na hi ti ta bang hi ja hi thalom no adi da northeast context adinga tham cha khat I chen khom pio I pha lal jep no da na ka mu he na bom la jingen ipizia mi pha la lo ipizia mi nei noi si hom ti chu in ngai ke do to nan sei khat kan gyal do in pu ko hom khat pen chu interview chu lai mun ana ki bo sama ma khan thil hi alien ai mi te hi alien I boy people thil neu I boy pi ve ti chu chilai ta cha sai hi na aneu lang bo boy on tu nang na sei ma bang chun tribe lang government tribe recognition bang tribe duty boy in nation long I don kit ta pori cha chu in ki khan tal ji ju hi boy ai pi chu le I khon la lam han hi pu khum khana ding chong hi ta in I chei masang lam ki tile koi mo se ko na sa na ki sei jing ana ki dong jing question khat hi ga sai ding chun na hin da ha di kon studio hai chi question sai ni in ki khan di hi ta chi na da ha di kon ki ti mai last question hi ta chi Kuki te zo sia dinga ipi thumop nom na ne am pi ta ha pi nom na ne last message chi chu yin chom chai lo lenin sei pi Kuki te yo se dinga thumop thei be se on ki pun ei lo chi ma yong ki be se lo nei wang le ke ma mi ma la ti tang ka ten na ka thumop na nom pen hi ikitu no zo hi ha ve do hi ten na ikiba lo no ai lo le ipha ikiba no hi positive thinking ha ve do tin na ha se yo tin ha holo tin ik ba lo no chu ai thei le cho chu su rom zom jap ding ai to tin len ji na mi ti le mi hi positive attitude a ko na hi khang tu win kamun ja chu I society wa hi aboi na hi neu cha cha ho I boi pi be se vin alien chu ki ha boi pi man lo in jo nan sei chu hin I chu ka sei nom pen hin nan sei do tan ton te ka nan sei leng phachum pi sei do tan hi yang le phung le chang I ha kho so
chỉ là nằm chỉ khó sa bị sẽ từ tua in ra cái gì bằng chú government in mi ho hết là đừng tribe chú min ấy phun khom nó chỉ họ đừng cái khăn nó sụ kít na mi đằng đừng chú tribe họ chỉ cái phun khom nó sụ họ đừng cái khăn nó sụ hít thì tao muốn cái gel chứ là na cái sự mà man mi pi te họ ni gel khó pen đâu cái đấy chú ý cái bạn nó hi xây dựng tin bolo tin holo tin ý cái bạn nó hi ai thấy cho nên hạ xây đào tin sự hôm nay ngày tuổi là hơn ý cái lung xe nó khăng tôi vin tin cho lệ mi dòng ý phá điều ý khăn tôi điều thì cái mà mi mal hiện na cam mù độ khát lệ cắt tạ sản khát hình hi dòng cái mà cắt chỉ bị hình thì nếu giả tâm cho chú ai thấy cho na hạ bồi pi loading thì nếu cho chú liền tạ xây độ loading thì chú ý khó xa bên nó hình thì chúng tôi nằm mi pi te ho đi đã hay chi impact TV Kuki channel video sin hi chi gel di vin katip na nom hin chule hi chi tak kelho na chu Christian ngan hi ji vin Bible in ase a di da New Testament a ki sei kho pen la khat chu family la na ho khat la khat ti chen pulen sei la khu tam ta ve no khat la khat tin i ho khat la khat i ki kho sa to di khat la khat ai ki ngai lu to di vin chule Matthew Bible la sei banga chu ama sana ma gam la chon pat na hol ma sa ti iti bangwa chu thil dang ho sang chu pathin gam le a chon phat na chi hol ma sat diu ti hi he chang thumi ka vai tha na nom a hin yam ta ka sei khil jong le nei ngai dam me na hi wang nei chi ki ma hin khong ka chi pi kha ya chu poi mo ta ka ngai tu ja ka sei hin hi chan chu tan te na ki pau min pu na phat man tam ta nan kai do sele impact TV Kuki channel studio honga keolim na chom sa nei nei pi avelin ke pa tu kain sein zaum ta bisapu pau thang hokip ta keolim na chui chan chun hin tan aban episode som lege chan le koi chung hi dem ti chon nga oiten tuni keolim na he normal do normal le episode na sai no feedback na pin na noya YouTube on kelo le comment section in comment hin bo pi even team na kain tuni la impact TV Kuki channel vejo sin na bon chabin mangpa